Adam purai lantik mencari hali pada bumi, tapi dia tu pani suruh salai dia pa. Bahkan suruh lalu mundur jolo. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam onrono jolo ko suruga si bawa bainimu. Onrono jolo ko suruga si bawa bainimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Angkatu andru pasadianga koma kalundra mega dia namelo capu. Andru pasadianga ko malundra dia napajinna dia name capu dia to maso ko yandre jadi pede yandre pede mega yandre pede menyampa pede dingin. Andre na suruga. Nah, cidi bawatya ko Adam. Wala taqraba hadhihi sajarah. Aja lalu mat dape ko to ajui. Aja mat dape. Nabi Adam si bawa bainina penasaran. Maka di Siti Hawa magiji roniat yakiman resi didi. Makan jalak dari kapang. Apa halala menemusi saya? Magi ni baci dia teki. Ya teki mat depiri. Ai maka silat dari kapang. Digangkana Nabi Adam terpengaruh ku bainena. Nalai ci dina cobai. Ya tonan re nemak nakadda. Iya lah teman cai tiga roh ini orang ini cai tiga roh apa nak ada ini nih Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepeuna pungala ta'ala ke hadir iru pungala ta'ala pancaji wilino ewe tania onro marak tah onrot tamarak dak matu okopi suruga ya koko di matu suruga di nagaga pak gangkan mataru napa digaga susah amu meki mali susah cek de oko suruga de to gai badu. Tapi untuk makaresoi suruga, komilino ya karesoi. Maka dia pun Allah Ta'ala wa btaghi fima atakallahu daral akhirah. Akatai sapai angkatunya mengupas sedianya koko akhirat suruga. Angkatu papinya mengupas sedianya ki oko akhirat telah suruga. Ya katai pa tu sapa ya. Ya katai pa. Dia janji maka dah mau dewasa pajang ya pandrita nenekku. Nanti dia janji. Idi nasur pungala ta'ala makatai. Wala tansa nasibaka minad dunya. Aja talupaiwi toto toko akhirat pulih kolino. Jadi toto toko akhirat nanti yang ipungan Natalia lupai
Ya ko toto kolino amo yang lupa hidup pato toto tasogi de to mati ko de to pura sogi toto ta akhira polok kolino ya karesui ya ko makasimui bateta pakai guna atutungal linota maka toto tamatu asuri mondri pasti suruga. Imi ko masalah ibateta pakai guna atutungal linota maka toto tamatu asuri mondri isaliwan ni suruga. Jadi kolino ya buai. Magi pale na pancaji ki pungalatalo kolino minimal ang katalu akatana pungalatalo pancaji ki kolino nomor sidi na pancaji ki pungalatalo na ilora ki mancaji khalifah pangatoro matoroi atutungan ngelino o kumupi suruga Nabi Adam o kumupi suruga na ipodam malaikat ku pungala ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah malaikat melo katu pancaji tori pancajo kolino khalifah pangatoro maka dai malaikat watir pak dia pernah janji Nabi ada watir maka dai malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a ia garomelo tak buah pun ia angket si mata makka solang okkolinoi si mata si pacolok darah tania bawa darah tongan na sila surana pacolok amo darah ati na sila surana pacolok tu mak bicara na makarupa na mak bicara na tu makaddan na mingkalingai tiba-tiba na makadai malekahero iya tu melo tapancaji puang pakkasolam yok kolino tulisi pacolok darah tulisi salah-salah di paganda-ganda idi malaikat tapancaji we di nang katuma doraka tapi maka di pungan ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun angka wisangnya diwisangi ko malaikat kawisang diwisangi ko na kaji guruta agar nasa pungalatal ang kawisang diwisang iya ko iyaro upancaji matu na pagautongan ni jama-jaman no kolino mancay khalifah mancay khalifah maka pungalatal banggakan iyolo na malaikat itegare malaikat muasangi pakkasolang maka kanja kedona angka mancai halipa matero linoy tapi sigilingan na iya to si ko makkasolat to ngeki si pacolok darah to ngeki si salah-salah to ngeki justru ipakasiri pungala ta'ala beningit tawi maka day malaikat ita ni pulang maka day may makaaja tapancaji tahu ita gari si salah-salah ni ita gari si pacolok darah ni ita gari si makasolatongan ni jadi itu ko masalah kedoy pale we ipakasit beningit tawi pungala ta'ala ilopi buku rupana tapi ko boleh kanjak na tawe justru pungala ta'ala bangga yolo na malaikat betul na iya ko tau makasing ampe na makanjak kedo na makanjak sipak na derajat na itu matandri pina malaikat matandri pina malaikat pungala ta'ala bangga yolo ite gari ataku iya tu iko malaikat pogok pasurang muitaka ataku de ni taka na pogok pasurang karena tepat matan rinilen na tawe na malaikat mereka boleh kanjak na kidona. Nah, sini no masalah melebih kadere.
Irwattunna ning kalinga kareba pungal tala makadamilo iman paki buah halifah angka di tori pancajina tu pungal tala italla Azazil angka makada jenis malaikat angka tu makada jenis jin. Azazil asanna iro Azazil nangga alena makada amuya wat ditoyakka mancaji khalifah. Jadi nasalai suruga na lokolino aga na pagau suju setiap sejengkal tanah nuri mana suju. Tapi suju na Asasil tania pakasiwang irekengan ni apa denai suruh na suju. Jadi mau suju ko tania pas suruh tania tu pakasiwang. Tapi tania tu pakasiwang na suju Asasil. Aga pale melo mi mancai khalifah. Melo mi cari-cari muka supaya yakai mancaji khalifah. Jadi nasaput tanah suju. Puri nasaput tanah menreni pema suruga. Abang ngalat tu suruga. Na 7 matai Nabi Adam. Nah di pagaga Nabi Adam waktu naro nasalai suruga naro lo suju. Sisa nalisu jaji Nabi Adam. Nah curiga nih. Bah, iya gamma hamilu yakka manci halifah. Rogi bawang harus sujur. Curiga nih, iya gamma Weh makotongan mani. Ilanti tongan Nabi Adam mencaji khalifah. Angin puro paga Asasi. Weh rogi bawa ki sujud. Rogi bawa ki sujud. Tanya tu ini yakka. Nah, di tengah-tengah kecemburuannya menau-naui maka disipungan Allah Ta'ala fasjudu li Adama ia mana kai hadere sujud mana koko Adam tau magali memang tau malempo memang isuru si sujud ko non rima lempo sujud koko Adam maka iwat terus semua peserta pelantikan angkai hadere fasajadu sujud manang malaikat sujud jin sujud sinindang kai hadere dalam pelantikan Nabi Adam menjadi khalifah sujud manang illa iblis cik dibat dena sujud iblis bawang iro Asasi dena sujud maka isilai asana iblis isilai iblis asana iya dena sujud iblis cik dibat dena sujud illa iblis ya kau dia sujud iblis kok napa dena iya legal litoi salai suruga iblis dena wad dimulai jak suruga pemang lagi telat telu kok dilaknat aja mulai aja salai suruga tanya onron na suruga hisuri sujud na tia macailah ada pungalah talamita iblis salai suruga tanya suruga onron na isuri sujud na tia koni suruga isuro sujud na tia isuro makde maga perokok komopi isuruh sujud tu tia namilo apa kilokro ini kalalang okir lagi lalu jadi isuruh makde Nabi Adam purai lantik mencaji khalifah di bumi tapi dek tu pan isuruh salai dek pa bahkan isuruh laling mul rojolo ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Adam onrono jolo ko suruga si bawa bainemu onrono jolo ko suruga si bawa bainemu
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma angkatu andru passadia ngakoma kalunra mega dia namelo capu andru passadia ngako malunra de na pajinna de na me capu de to masso ko yandre jadi pede yandre pede mega yandre pede menyampa pede dingin andre na suruga nah cidi bawatya ko Adam wala taqraba hadhihi sajara ajalalo mak dape ko to ajwewe aja mak dape Nabi Adam si bawa bainena penasaran maka di Siti Hawa magiji roniat yaki man risi didi maka anjalak dai kapang apa halala menemusi saya magi ne baci dia yaki mat dapiri ai maka sila dai kapang digangkanna Nabi Adam terpengaruh ku bainena nalaici dina cobai ya tonan re nemma nakadda iya lah teman cai tigarro ini orang cai tigarro apa nakadda ini nih Adam dalam riwayat ya po Siti Hawa deh na cobai nemma sisanya 2 mun rumah terutan maka deh punggala tali atau ngakuyo Adam ganna halala makasih lepas tadi ngako amuat yang imuat dapir timuan relalo salai suruga tania suruga onran na tau yatengi na pagautoi dua ni roi suruk madek ke suruga isuro suju natia yatengi na pagautoi tapi Nabi Adam sifatna na isuro sifat pasuran na isuro salai suruga dek tu ni gali de lai hukumi lai tarungkumi lai tarungkumi magi ni tarungku apa larangan na pogau pelanggaran ia pun na iblis dilaknat apa pasurat dia na pagaui pasurat jadi matana tu pale angkat na pasuran ni dini pagau daripada anu yatengi pagau yatengi pagau pelanggaran ia ko tobai wat dijanji diterima pak tobakna wat dimutama suruga pemang nah jadi Nabi Adam alaihissalam waktu yang lempar ngokolino toba suju macolo-colo we matanna bending yukru we mata toba na anak apuna Adam mega mupi we mata toba na Nabi Adam we mata toba na apuna anak apuna ipasi banding we matan na Nabi Adam mega mupi we matan na Nabi Adam tapi we mata toba na anak apuna ibilang apa mega sa we mata toba na anak apuna tapi ang kami tanya we mata toba sesa kahir mata buaya we mata toba na anak apuna Adam ipasyukur si bawa we matan na Nabi Adam mega wupi we matan na Nabi Adam mancai salo patapulas so na de na masiri ceng amin ri langi na taro siri toba ganda meni patapulas so na maka di pungalatala ijiril akka lomaka ulunna pacenga i ulunna Adam podangi maka da utarima tobakna kelak kamu akan masuk surga kembali jadi wadi mutama surga pemang selesai masa agak sana ko hukum mitawe wadi lepak tapi iblis onaro memang dilaknat nah demi matona toba iblis dena gari
Bahkan milau lalu mi tambah. Aga nasang, puang. Utarima ni neraka. Utarima neraka. Taruh nak taman neraka. Tapi yang kaparilaw aku puang. Aga. Alenga umur silampe linoy. Alenga umur silampe linoy. Aga mo pagau. Nakada meloka pakalonto-lonto anak apon Adam nang kalau si bawang. Nilaw mi matoy. Natarima pun Allah Ta'ala parilaw na iblis. Maka alenga umur silampe lino. Jadi de tu gaga iblis de gaga setan mate tu. Kok dia nakama lino. Dia tu nang katang kali baka apa kada. Weh, ang setan mate ko lopo tu panyingkulu. Dia gaga. Dia tu gaga kiburu setan. Setan ni kok kiburu. Dia kiburu setan. Kamu kiburu ku pas setan. Sementara setan ni iblis lahir terus. Jadi tahu si jajing setan. Jadi lokolo jadi tu setan. Tu tanah-tanangi lokai jadi tu setan. Ya jadi aku biasa dapat bitau anak loka. Daun loka. Si jajing setan. Bahkan angka lalu biasa terjadi kada. Oh, mi mana setan ni? Kego tu mi mana setan? Bosi wala kesoy. Mi mana setan ni? Mi mana setan ni? Nah dia na mati. Mati ni tahu ni si jajas setan yon naro. Mati tahu na dia na mati tahu setan. Pura nigere sa pingi tumu pi setan. Puri tebal lokai tumu pi setan. Jadi aja tak heran pede matoai lino pede mega setan. Dia kan mega na pak toli jaji. Na dia mati. Nih. Angka setan mata patau. Angka to tahu mata pasetan. Kaya bahaya. Kaya kata sedih bahaya. Setan mata tahu atau tahu mata pasetan. Iya ko tahu mata pasetan. Wadi muki salama. Naperita to lari. Malampir lari. Wadi salama. Tapi ko setan mata patau aja ni tibati. Si bawa ki minum kopi. Si gelek-gelek si cawa-cawang. Si senam mak dek. Weh langit dompetku. Oh setan mana ya. Setan mata patau tahu mata pa setan. Insyaallah. Sini no masalah lebih engkah derek. Jadi ni lomitoi setan ni maka alenga umur silampe lino meka pakalonto-lonto. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala dia mulai malai ia konisanga atau merepe ataku dia mulai malai. Sini na ataku merepe dia mulai malai. Pasang ke bate malai dia mulai malai. Ia naro na pada yuk bi mana si yuk bi obigi supaya merape ke kupung Allah Ta'ala aja na laki setan. Ia manuk mabasai peko bate pandri. Ya langi warra si karau na pekuru oh sini na manuk mabasai tu angke mapito-pito ko limai. Pito-pito ko limai. Matengangi mandre isapuru-sapuru lekan. Dia sapuru-puru lekan. Capu yo kepala lima ye. Wena alepa warra si baskong. Melomopi. Ya lesi warra si baskong. Oko si baskongi pandre. Sapuru-puru lekan. Tapi matengangi na pandre manukna
Na paresalit tu tali na. Ay masoni nagatangi basko ni jolo. Di nak biring ni jolo. Magay makanan nang ko manu na. Iya ko iturusi mak matu tali matu Makotoro to mabasa ko pungalatala ro. Jadi aja ta menendang idi mabasa ko pungalatala ko di lapo kaki dalle. Natung ka pungalatana poji ki ilapo ka gaki dalle. Mega duita de na talo masampaja sih. Jadi nagatangi pungalatala jolo dalle sisa na cicili. Apa tak lupa gaki ko dapat jinai sikit wah. Baik tak lupa. Jadi natung ke pungalatala mukul. Okay. Matengangi. Apa yon na iro manu de na mabasay pandre matutu. Tapi maga bate da pandre ikaro matawara tapi ampor ni. Angka si jaguru jolo na pemandre. Si jaguru jolo angka to na cipi batu pak. Jadi masusah ya tak berat-berat ya mobil lah. Ya pun nak mabasay li sapur. Matengangin na pandre manukna. Angkai apo na melok mandre manuk kampung. Nenek. Mi ga manuk ta nenek di. Iya. Macam nalada kak mandre manuk kampung. Mega manuk tatu Maka day nene na dewa biringi na Dewa biringi manuk kui. Mabasa lau puji makanya manuk kui Tapi milo kak mandre manuk nenek. Nah kada ko pajana ko na ko mandre manuk ang karo manuk ku malaira Yan rumulalung. Ko ding ledapi rempai piso aja. Ya biringi rumah lahir itu. Ya biringi malaira. Makotoro po ngalatala ro. Aling nga umurusin lampe lino po meka pakalonto-lonto anak pun Adam. Maka di po ngalatala dewalik ko yung mabasay Yan rumah lahir. Yan rumah lahir. Nanigi rumah lahir ro anak po ta nureta bali bolata. Yan lu kasih melo calolo sapuru dengan kasih sayang. Apa kota ini mobi setange malam. Make daki setange. Make daki setang. Iya nele tadakwai setange dakwai. Sini no masalah lebih. Iya na pakuraga Pakuraga. Untuk pekkoi batewe supaya sisang ite kupungalatala mabassa te kupungalatala masempo dalle na ko mabassa te kupungalatala masempo dalle sini no masalah melebihi kadere. Nah maka iro sebagai halifah mencari halifah gokolino untuk matro ilino jadi nabi ada tu ancajinganna sebagai halifah idi anak apona ancaji khalifah ki, ancaji pangator ki. Agami atoro pertama alangnya atoro. Alam naj'alil arda mihada. Maka di pungalatala dega pale lau pancajinga kota nai lappa. Jadi tanai malappa wekedui taten relingi bibangi. Di maka di pungalatala wal jibala autada lau pancajiwi bulu mancaji palaca. Na pancaji pungalatala bulu pajak kedo tanai. Di bulu itu palaca na tanai, palaca na lino. Maga kira-kira ko ang kabola aju ilag ga palaca na. Nama kuah ni makoko. Mega na bulu lanya. Mega bulu, mega palacak na lino lega. Taruh di lega tapi aja ta masalah kedo ya sena pak. Ya ko bola lega palacak na tuli kedo rabay matu. Nah. Kemudian
tanah pancaji bulu mancaji palaca. Napa maka ada Allah Ta'ala anna sobabnal ma'a sobba iya tanda iwae epolease gangkana maka kanja tanda tiga ribusi we kanja apa halusu di nama darungan no di Allah Ta'ala okay. Summa syaqaqnal arda syaqqa napa lesa cedek tanai Allah Ta'ala nasib Allah wad di non ritu tanah-tanahnya Dina puisi sangi de napa lesai na tar webosi napa lesa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla malasa na tanai napa tuoi biji-biji ajuk kajunge ibarat le mu tak dempar bal makwe amuti tunggeng tu nagiling alena nagiling alena mendre Allah Ta'ala matur iye supaya tu tenang ya se bulu aju ya se bulu supaya iro wae onnaro aja nama colok malesino apa ko digaga aju tu ya se bulu iro wae onna maka sisa tandana tapi laku si pulungi nama solo no banjir bandang jadi nak kibuara Allah Ta'ala aju kajung napa tu aju kajungi nah iya naromelo yatur sebagai khalifah angkana bertindak sebagai khalifah ya se bakaru nak kibuara ngipadati turbin na putar wae pada tiro mancaji listrik PLN jaban mana halipah ya sini na pegawai PLN lolo ngak gaji kumakan je batin nama jama ipa gaji na pakai lampu itu mengaji na pakai tahu ku bersigi masam pajang lolo ngeto apalana i rumah kiboy onar rumah kiboy turbi PLN lolo ngak palang apa najame zaman sebagai khalifah na lima gibakaru angkasi balandai bangun bendungan oko benteng mak buah si irigasi na pendre oko sane galungi mancaji irigasi zaman khalifah ya jadi mitan apa letu tasye memang apa mage mega gunana ipake putra turbi mancaji listrik ipake sa wai galungi mancaji hasil hidupa makanya idi kode tersempak mak buai aja to dan isolangi aja to isolangi idza malam takum milham tusli fala takum subaba tufsidu narekode mulai mancaji pajewe aja mancaji lala aga beda na pajewe lala ye pajewe pakan jagi pakan rengi lala lele cerepai pakan rengi aja mancaji lala betul nah angka irigasi tajaga ini roh aja na tabuang ngiropo takero aja na taropoi banjir isi matu iro bulu yase roh aja na tagondolo banjir isi matu bulu kumba nomor di sedunia memelihara hutan beko bateno koro engko koro suku kajang engko punggawano koro denawat di mala aju tahu dari kotanya bola mina buat napa dia penawat di tabang aju cikdi dari kota nang aju dua malopo pi aju dua napa mutab bangi sidi maki buai bola ko montor mutaror itar palihara nomor si bisa dunia bulu kumbah sini no masalah melebihkan iro yasa sebagai khalifah iro na pancajing ipung Allah Ta'ala matur lino dita makasolang apa ku makasolaki iya to ngalo nasangi malaikat malasangi naro malaikat makada ita ni tanpa kasolang tapi kuma PDC ki masa ipelihara alam maka insya Allah okolino lolong ki gaji lolong ki pamase asrimun rimatulong apalan insya Allah
sebagai khalifah, maka insyaallah rewa kimatu tama suruga pamasina pemang. Amin ya rabbal alamin. Saya demikian sempat sampaikan. Jadi selama dua ngaso sila surat oleh taraka di taraka pitu si bawah. Iya apa biasa tu maka diiru janggo malap perlu tolina salai benina. Biasa kali janggo malap perlu tutuna salai benina. Ya tu si pitu yang kaya ay di na malap perlu pak si bawah benina kah. Si bawah benina kah. Benina kah ko boleh. Alin aku bikin amal. Jadi onak purani pengajian onak tate 4:30. Jadi ibu-ibu insyaallah yundaki baja loki aku boleh siluntu turu benina mana pada ka pengajian ibu-ibu khusus ibu-ibu ilalang orang dewe idi isaliwan insyaallah. Jadi selama Jumapi lematu napa letek leko cempah. Jadi memagi-magi na beringi barakah pun Allah Taala. Sudah bicara agama. Demikianlah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.